kanal Zmajevo gnijezdo u kojem ćemo vam pokazati moj projekat Audi S3, kako sam došao do njega, zašto sam počeo da radim, zašto sam se opredijelio za njega i kojem ćemo vam pokazivati još i druga auta, druge projekte, druge izvedbe. Sve ćete moći to da vidite na kanalu Zmajevo gnijezdo. Kako je sve počelo? Nakon vožnje svakakvih auta, motora, između ostalog moram da kažem da sam vozio motocross par godina i imao sam nekoliko povreda i nisam više mogao da vozim, pa sam odlučio da se prebacim na auta i nakon vožnje dosta auta što su jaka, trimana, ovaka, onaka, sve to bilo tu i tamo, nigdje nije bilo da sam napravim svoj projekat. I onda sam odlučio da kupim jedan Audi A4 od jednog prijatelja i da počnem da pravim lagano projekat od tog auta, da otvorim motor, da vidim, da se okušam tu u tom svijetu mehaničarskom. I kupio sam tog Audija od mog prijatelja i rasklopio sam sve, međutim, kad sam vidio šta sve treba da se radi na tom autu, između ostalog počeo sam odmah da tražim dijelove za taj auto, turbine, motore, grane, sve sam počeo da tražim i dok sam raspakivao taj auto, naletio sam na jednog čovjeka koji je imao započet projekat Audi S3, koji mu je stajao u garaži od 2014. I koji nije htio dalje da radi ništa s njim, čekao je neke bolje dane. Ja sam ga pitao da li bi on prodao taj auto. I on je rekao da bi, i onda smo se dogovorili negdje za tu cijenu. I otišao sam, kupio sam Audija S3 s namjerom da nastavim njegov projekat. Audi A4 1.8 turbo je išao na smeće. Evo nakon, poštovani gledalci, nakon pakovanje. Pakovanje vidjeli ste u ovom prethodnom videu kako je završila Audi A4. Prodao sam je u stvari čovjek koji je bio sa mnom u garaži, on je poslije napravio tu istu A4 1.8T koja se vozi dan danas. I ja sam kupio moj projekat Audi S3. Informacije koje sam dobio o tom autu je da su stavljeni klipovi kovani, da su stavljene klipnjače i da je balansirana radilica, da je stavljena sportska lamela i da su stavljene sportske brizgaljke, međutim brizgaljke su izgorele. Kompjuter je bio AEM u njemu stavljen. Taj momak što mi je prodao rekao mi je samo da to napravim, da stavim nove brizgaljke, da ih upišem u kompjuter, da su promijenjene brizgaljke i da upalim. Međutim, ja sam to uradio, međutim nije bilo šanse da upalim. Pokušao sam na sve načine. Poslije sam natovario i odvukao sam ga kod momaka da oni probaju da upale na moj kompjuter auto, međutim oni nisu puno htjeli da gledaju ni ništa, oni su htjeli da svoj proizvod prodaju i oni su mi prodali EQ Master kompjuter gdje su mi obećali da će mi doći jedan momak da mi pokopča to sve. I nakon par dana došao je momak i počeli smo kopčanje.
pokopčio je sve i upalili smo Audija lagano. Dobri se još jednom. Upalili smo prvi puta Audija. Upalili smo ga odmah smo išli da vozimo na etanol E85. To je gorivo koje je proizvedeno od biljki, ima više oktana i te stvari. Alkohol. Upalili smo Audija i u nadi da je završeno sve to kako nam je obećano, da je zamijenjeno sve u motoru, išli smo da prvi puta na valjke, da vidimo koju će konjažu izbaciti, kako to sve izgleda, kako to sve stoji. Ja nisam imao u stvari toliko iskustva sa tim valjcima i sa tim jakim motorima, jakim kompresijama. Nisam znao šta je toliko važno u motoru, da se ima kad se idu na valjci, kad se mijenja turbina, kad se podiže pritisak u motoru. Nisam imao pojma što se tiče toga, išao sam sve da se sam naučim. I stavili smo auto na prikolicu, dovukli smo ga prvi put na valjke. Turbina u njemu je stavljena i grana je sve prerađeno, 70-76 Borg-Warner je turbina, velika turbina, do 650 konja ide ta turbina. I upalili smo ga, počeo je da vidi kako drži motor, kako sve stoji i počeo je da puni turbinu i to sve. Međutim, odmah je se desio problem, počeo je da grije vodu u motoru, što je bio odmah jasan rezultat da nisu zavrnuti šarafi odgovarajući na glavu motora, da su stavljeni obični šarafi najjeftiniji i puštao je zrak između glave i bloka, punio je odmah zrak i grio je vodu. I tu smo odmah imali prvi problem, probali smo sve kako radi, kako šta i prvi puta smo došli do negdje 250 konja, 260 najviše na valjcima. I onda smo zaključili da ne može da ide dalje uopšte ništa jer nema odgovarajuće šarafe, nije zavrnut motor odgovarajućim šarafima. Pa mora sve da se to ponovo provjeri, da se otvori, da vidi šta je, kako je i onda smo se vratili u garažu i krenuli smo iz početka. Poslije prvog puta na valjcima razočarao sam se generalno u auto i šta sam kupio i natovarili smo auto, vratili smo se nazad u garažu i počeli smo da skidamo dijelove sa njega. Bilo je dosta dijelova koji nisu bili ni stegnuti. Doduše nisam ni ja puno provjeravao jer amater sam bio. Nisam znao ni šta treba, ni kako treba i krenuli smo od početka. Prvi korak je bio da se zamijenu šarafi obavezno na glavi motora, da se stave ARP šarafi i odmah sam dobio isto da zamijenim opruge na ventilima. Naručio sam Supertech opruge, naručio sam ARP šarafe, nove diftunge i počeo sam polako da radim. Kad sam skinuo, usput sam provjerio stanje klipova, stanje bloka generalno.
i vidio sam da je dobro stanje. I počeo sam da sklapam originalnu njegovu glavu sa novim oprugama i novim šarafima. Kad sam sklopio to sve, dobio sam informaciju da originalna njegova glava ima manje kanale nego glava od Audija A4 ili Passata nekog, koji je kod glave A, E, B. I onda sam ponovo skinuo to sve, i ventile i glavu, na sto i našao sam tu brzo glavu. Poravnali smo glavu i stavio sam sve nazad i zatvorio. I počeli smo da radimo projekat negdje ispola, ajmo reći. Htio sam samo ponovo da idem na benkanje, da vidim, na valjke, da vidim koliko konja u stvari može da izbaci. S tim da je dosta stvari još nije bilo odrađeno. I zapakovao sam sa tom glavom, stavio sam novi zupčasti remen, nove ARP šarafe, nove opruge na ventile. Zaklopio sam to sve, stego šarafe, stego turbinu, što je trebalo da se stegne i krenuli smo drugi puta da idemo na valjke, da vidimo šta kaže taj drugi puta, dokle smo tad stigli. I kad smo došli gore, onda su počeli sljedeći problemi. Taj put poslije zavrtanja ARP šarafa i mijenjanja opruga, taj put smo odvezli se na valjke ponovo i da vidimo gdje sad stojimo. I počeli smo da gledamo kako je stanje, ovo ono, i desio se naravno sljedeći problem. Sljedeći problem je bilo gorivo. Premala pumpa za gorivo, stare cijevi od goriva su radile problem da auto ne može da dadne više konja od 450. To mi je malo bilo, dalo mi je vjetar u leđa, zato što sam vidio da se neke stvari promijenile, da auto puno bolje radi, da puno bolje puni kad smo mi to radili. Taj drugi put kad smo bili, izbacilo je tu konjaži, ponovo je trebala reparacija, gorivo, pumpe za gorivo, svjećice isto sam morao nove da stavim jer te stare svjećice nisu više funkcionisale. I ponovo smo natovarili naravno auto na prikolicu i otišli smo da to sredimo. Sa zamijenutom pumpom za gorivo smo ponovo otišli na valjke da vidimo koliko možemo konja da izvučemo. Informacije o pumpama su da stara pumpa je bila 420 litara, a nama je bilo potrebno 520 litara da bi išli dalje sa konjima. Došli smo ponovo gore na valjke i krenuli smo da radimo i došli smo do 544 konja gdje sam ja bio prezadovoljan snagom motora i zvučalo je sve super i zadovoljan sam bio uglavnom što se tiče toga.
U sljedećoj epizodi ću vam objasniti sa tom konjažom 544 konja, kad sam izašao na ulicu, vozio sam cijelo ljeto i vidjet ćete na koje sam probleme ja naišao kad sam imao samo u motoru 544 konja, gdje ništa drugo nije više predviđeno bilo za tu konjažu. I pokušat ću da objasnim što opširnije, šta treba da se mijenja, šta treba da se radi u vezi jednog projekta sa tako velikom konjažom.